moštarski dućani još su ljepši mladi. Ja, tvoj Neymar, kad skidah ti skele, zažmirih i pobjegoh od zamisli smjele, kad čuh glas orosiše mrtve mi se oči. Reče Mimar Hajrudin, strahujući da će se zajedno sa skelama i sam most srušiti. Predaja kaže da Hajrudin do kraja svog života nije vidio most, a most svojstven samom sebi, nepovezan ni sa jednim stilom ili periodom arhitekture, jedinstven je u svijetu. Mi smo stari most gledali očima matematike. Ono što nam je bilo zanimljivo jeste njegov luk. Da li on polukrug, parabola, elipsa. Sve smo to odlučili provjeriti uz pomoć GeoGebre. Pretpostavili smo da je luk u obliku polukružnice. U GeoGebru smo stavili sliku starog mosta. Na obale smo stavili tačke C i D. Našli smo središte između dvije tačke, to jest centar kružnice. Kada smo opisali kružnicu, ona nam se poklopila sa lukom starog mosta. Naša pretpostavka je bila tačna. Luk starog mosta je u obliku polukružnice. Naravno, zbog nekih neravnomjernosti pri građenju dolazi i do odstupanja. Sljedeće što smo uradili je matematički proračun luka i određivanje jednačine kružnice. Da bismo izračunali luk, potrebne su dimenzije. Uslužili smo se dimenzijama sa slike. Sada kada imamo dimenzije, možemo odrediti jednačinu kružnice. Određujemo centralnu kružnicu oblika. X kvadrat plus y na kvadrat je r na kvadrat. Suština problema se ogleda u poluprečniku r. Ako imamo podatak da je od obale do obale 28,70 metara, onda polovina od toga je poluprečnik, a to je 14,35 metara. Iz toga nam slijedi jednačina kružnice. X na kvadrat plus y na kvadrat je 14,35 na kvadrat. Kada imamo poluprečnik, možemo odrediti dužinu luka. Po formuli za dužinu luka L izračunat ćemo ono što tražimo. Ali prije toga smo nacrtali grafik pomoću GeoGebre kako bismo što lakše uočili ono što nam se traži i označili ugao alfa. Kada sve to uvrstimo u formulu, skratimo i pomnožimo, dobijemo da je dužina luka 22,52 metra. Pošto je to polovina kružnog luka, pomnožimo sa 2 i dobijemo dužinu luka 45,059 metara. Postoji još jedan način računanja luka, a to je preko polobima kruga. Naime, na kružnicu na kojoj trebamo odrediti luk, u našem slučaju kružnicu starog mosta, postavimo koordinatni sistem sa centrom koji se poklapa sa centrom kružnice. Iz toga dobijemo jednako kraki trougao kojeg možemo opisati kružnicu poluprečnika 14,35 metara. Slijedi da je ova dužina luka jednaka njegovom poluobimu. Dobijemo da je to 45,059 metara, što se dobije i u prvom načinu. Znanjem stečenim na časovima matematike smo uspješno završili projekat. Ako bismo iskoristili detaljnu geometrijsku analizu, dobili bismo sitna izobličenja u luku, ali to pripisujemo neravnomjerno stavljenim skelama, udarima rijeke i sl. Mimar Hajrudin je ostavio blago arhitekture, ali i veoma precizne geometrijske oblike u svom radu. Svaki oblik čini srž onoga što mi danas sa oduševljenjem gledamo i što će ostati kao dio preciznosti, perfekcije i umjetnosti još vijekovima. Do sljedećeg projekta srdačan pozdrav!